iphutha lapha lenzeka ngokuthi mina nomthizozo sithola itafula eli-empty celeni kwamanye ama-sister ayi-2 ahamba nama-out ayi-3 bonke kulelo tafula bebagcoke ama-top amhlophe. Safika thina sahlala eceleni sibuze ama-sister ningathanda ukuphuzana. Aciciza athi amasayida ayi thina siyasaba ukuntshela ukuthi siphuzana sifuna kube ngathi sidla imali yenu. Lithi okay hayi lapha nasifika lapha sithi Hennessy sithi nama-Astropes ayi-12 sibuye nawo sibeke etafuleni. Kanti asazi ukuthi sesiyayisusa competition ngapha kamakhelwane kule tafula isukumi out yakhona eyi-1 buye neyeka master nike labantwana aphela ama-Astropes labo sister esihleli nawo sithi any Astropes ayi-12 sithi yeka master kusukume enye out manje it mayibuye ibamba ama-Hennessy ayi-2 neyeka master sibona ukuthi hayi bomaye ngathi sekuyakhompyutha manje ngathi futhi sekuphuzelwe emoneni manje sekuphuzela emoneni siphume esinomthizozo siyebhuchari yakhona sithi inyama yi-650 sihambe sicele bafana abasosele silande masidla athi umthizozo ngathi sekukhona la kumele aye khona siphume. Njayami, I think that night suspenda lana boma 6-7,000 and ukhumbule ukuthi bengawinangi lotho anything bekuyimali yebonus. Ngarealize ngakusasa boy mangithi yokhipha imali yokugibela ukuthi Mbuye lesipani athola kude 150 rand. Ngithi ngiboleka imali yokuya esipani nokumthizozo wangitshela ukuthi amatayere ekofusebe ayadura from ukuba hero tribal ukuswela imali yokugibela but bafethu I don't regret into eyenze